Phangchiro Bepari Government LP School ahem ki ruthupo. Hill People Culture Forum mate thi hek pen HPCF pen felicitation cum solidarity culture meet 2022 ke padopan. Dwarbagori Karbi Gospel Artist Society tumpen kai pholang so picnic house along ke cheng si Karbi Gospel Artist Society ke sengpon. Khirmi Sub Center Hemsang Mandet. Cancer ke so cholong lok pen a jok ke so dada bang phu babu tok bi pen kirap ka cho ham. Dongka mukam rong so pialong BJP asong atu mass joining program a make pamanpon. Kardom nilibirta than bang thisami hem phiteron pi aprang si Biswanath Karbi life ke langwera raddo anaphan kardom pajireglo kardom. Tangte Pini Abirta lenonang tonpen arjuponik sina. Phangchiro Bepari Government LP School ahem ki ruthupo. Lakhaing koi raphon nilip MSC constituency ke parlo koila matia havar pen kahelo kilometer kreser ke Phangchiro reng ma rong along ke do lo ke charlia ahem ke ban thekte ka joini tomon ke theya hut class ke do phere me anpin lo. Karbi anglong atogano ke do arada tumta anutina pia po tumta asomara tuma phan kaching hona joini ami thang chuche selepen loke pa charlia hin ke pathek dunjia phan pura kemang ka bori arni ar village ar sinang sita loke pathek jia phan loke charlia hemche toy dun ring tilo Karbi anglong parivartan mate kaching thur kachilara sarkar labang so inglong a havar malom tanang lejima pusi arni anta chonghong che paning ding pon bomlo bonta nilip MSC constituency ke parlo angkang Karbi anglong autonomous council pen ki kimpi loke charlia hemlang iktha Pini Biswanath Karbi life Abirta kelang arada tum annang lige theklong pen kupisi puji kaching thura tomon kele loma mate kaching thura tomon jabdam phuanta avelang putong nangli tuma thaji Bepari Government LP School lo ke charlia hem ki kim ke dam tang 1947 aning kan pen kim pon tang lo ke charlia hem binong lo non ke hem asar nung ta ke vek lo ceiling ta nang ke klopo tibit ke cho rak thang lo tomon arve ke thea hut class ke do hai he hong nang bar eti tilo pusi pherang ke theng no lo than bang phu tum ning ki duk pen nang than du labang so lo ke charlia hem along ke nilip MSC pobitro rong pia hin penta thekdam long veklo bonta non puan ta thanga sai ke deng pon kawide da joini ning ki duk pen sidolo tangte lo than bang atum ka ning je pon alam thela arjoik sena tolong na ka uri po apot nilitum ladak lo than bang atum ning charong ulo athe ladak nili dak nang ki jon ke non headlang mi chik lo pensi na jon lang sita ladak theklong lo je osmar ke du bonta Baini vet lo teacher ke nili wang we aprang ke la baidu inivet lo amen ladak theklong lo je baidu rang than lo anke chuning ne chuning sini ta la hem ki ru ta du anke non theklong lo je nili ta theklong lo la hem ki ru la ke si ha ke tibit chut thang lo thu lap lo anke along pen along ha athak na ta chek si kar chak si la ke pa chak lo la si tumon the lo te nili tum ke phire po sumar phananta ha lapu la LKG UKG la so class ke than ha lapu hina a hol do a room do a chiso hadak sin tum sumar pon la ko lo bengam chu tik lo la tumon the ke nang le men son nilimen ke sarhan be nang le la copy assistant sister de tela dak nang tum la kitab pen cheng lo kaprek pre itu government pen nang le hormon nang le bomma monte nang le de son duma Lele det mane kitab bang te isi hini kitab ke nangi le do mane di adek tum do po kitab do po isi hini bang ke hadata shortage det po la nangli le det la son do tela student no fan uniform pe ne ke
student ma uniform pini ni ke duk nang le pi bom ga de Ipo. tela anarlo anmon de midday meal pe ni bang tapasu bom ga de Midday meal le pacubob sita angbong la LKG UKG panggil sangwang wi sita la pacu mangbong asapu kici miduk mane sang do dia jo ni bek on nang le ha bek on nang le na tum dia labang ke nili ke bang penge la midam nili arji dunte midam si chini on bek kiman bek hai midam 35 student karane ahe kiman hai 3 bag dha pai 3 beg da ki pai khali saul pai aru kiba dali kiba to posa ahe aru ami ti logote kini lo aru পইচা দিয়ে o posa দিয়ে কিমান দিয়ে posa to kiman kitiaba to olo bisi ahe kitiaba kom ahe aru Bepari Government LP School Headmaster Jashan Reng Malapen, Assistant Teacher Sarmon Beatum Kaningje Abirta Arjuponik Sina. Kadoka ve loke Charlie Astomar Bank Troxike Brahini Sosedo. Hadak boundary wall away, Kijuna Lank away, May away, Teacher Quarter away, Phone Network away, Kidam Kivang Tovar Missen away, Inghan Langbunga Josika Cheleng Pon Putanang Thandul. ajene dikhile aru logote kiba amar MSc kiba Pavitra sar ahi gane nije dikhile ekdom dangor bota hoi gane ekdom ting to kesi kita bhangile ena kori gane ami 2019 de ami memory damo likhi gane dile aru Pavitra sare ahi gane nijor sport te dikhile kintu etia loge ko action loa na ena kori gane aru ami kiba SMC hoi gane ami yearly grant lora dia tu ami tu lote kiba ting kinile ena kori gane aru ami ting tu janitene mara ase kintu kesi kita to pura possible kesi kita to eta to ami bota marile ami student kita loi gane ami bahirte gusi jay aru ephale kiba student ami 72 student ase kintu master to ami khali duijon he ase to pura ami immediate ami eta teacher o lage eto garne apuna kita hise ami bisi dhoi number disu আমাৰ উইক পইণ্ট কিটা আছে আৰু ফাৰ্নিচাৰো কম টকাটো আহে খালি 25,000 আহে এইটো লগতে আমি একো কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় এইটো স্কুল ঘৰটো ৰানিং কৰিব নোৱাৰা হৈ যায় আৰু অফিচে একো মেটেৰিয়েলছ কিটাও নাই দিব আমি এফালে গাঁৱতে পাহাৰ এৰিয়াত আমি কিবা কিবি দিলে আমি পাহাৰ এৰিয়া কিটাটো আমি নাপাই হৈ যায় গড্ৰেছো নাথাকা হৈ যায় কিন্তু টাউনত থাকা কিটাটো গড্ৰেজ কিবা কিবা বেছি থাকা দেখে কিন্তু আমি পাহাৰত স্কুল কিটাটো গড্ৰেজ কিটাও চেয়াৰ টেবুল কিটাও নিদিয়ে তো আমি নিজে এনেকুৱা গ্ৰান আহাতে আমি এইটো পৰা সেই যেনে তেনে স্কুলটো ৰানিং কৰি আছে নাম কি আছে বাইদেউ মোৰ নামটো ইনজাছেন এছ ৰেংমা বেপাৰী LP স্কুল ফাংচৰত এইটো স্কুল এষ্টাব্লিছ কোন 1947 আমি স্কুল এষ্টাব্লিছ তো 1947 হয় একদম পুৰণা স্কুল হয় কিন্তু আমাৰ স্কুলে একো ডেভেলপ নাই কিবা কথাটো কিবা বাউণ্ডাৰী ৱালো দিয়া নাই স্কুলত যেনে তেনে এইটো এটা বনাই দিলে এইটো একদম বেয়া হৈ গ'ল কিন্তু এতিয়ালৈকে এটা স্কুলো অহা নাই আৰু আমি মিড ডে মিলটো খুৱাই আছে 72 ষ্টুডেণ্ট হয় কিন্তু অহাটো আমি খালি ক্লাছ 1 to ক্লাছ 5 আহে কিন্তু আমি KG1 KG2 লগতে খুৱাই দিয়ে KG1 KG2 তো 22 ষ্টুডেণ্ট আছে LKG কেইটাটো ষ্টুডেণ্টটো এই বছৰ বেছি পাইছে নে কম আছে ষ্টুডেণ্ট কেইটাটো সদায় বছৰ মই বেছি পাই থাকে হয় Karbi Anglong Choki Holapen Anilson Rongphar Report Biswanath Karbi Life Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen Arjuponik tha Heal People Culture Forum mate thi hek pen HPCF pen felicitation cum solidarity culture meet 2022 ke padopon Patumini pha ingkoi raisi arnikang sama porahut sarsing teron langkung habe Memorial Town Hall difu along Heal People Culture Forum penchepatir pipon si felicitation cum solidarity culture meet 2022 ke padopon Labang some long alhuyaman pen Dr. Tuliram Ronghang CEM lapen MP Horan Singh Be MLA EM MAC Karbi Anglong Autonomous Council at Timatum Sita Michetongdun Labang some long Dr. Tuliram Ronghang Melur Kaipon si Mabe Chengpontu Melong CEM Dr. Tuliram Ronghang pen Inglong Arlo Dora pet akhetin pusitami Ili Elam ikipindeng sumpot pregjam pusitami Kaching Hon lapen Angriang Don pen Ningi Sike Dokinang Sot
Lansi ili kaching thura mo pusitami paprang pon thekpo puta kachitong arada phan than paklar pot. Lason si inglong ar loke do akhaitin Karbi, Dimasa, Assamese, Kuki, Rengma, Tiwa, Khasi, Manipuri, Mizo, Adivasi, Gorkha, Jaintia, Chakma, Mar, Meskasari, Garo, Boro, Sakachep, Mantai, Nongtung, Kharwang, Bengali, Bhojpuri. Lason si Kheing koi rapli inglong ar loke do akhe do anang chetong dun pen methanga jutanga pindeng sumpot pen nang chepaklang dun lapen akhe tin pen sitami methanga pindeng sumpot pen ke kan chepaklang pon. May Pulai Chan Ingling Lapen Kongchun Bang Dhiraj Difusa Pensitami Hill People Culture Forum Mate Thihek Pen HPCF Lake Isi Karbi Anglong ar loke do akhe do an Isi ka chingro machataya son lopusi rada phan than paklar pon sila so ame mesen pen pajut pon. এই তাত কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ কি যোগদান থাকিব আৰু কেনেধৰণে প্ৰচেষ্টা কৰিব? শান্তি চবকে লাগে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ বহুত ডাঙৰ এটা ৰেছপনচিবিলিটি শান্তিৰ বাবে আজি আমি হিল পিপল কালচাৰেল ফৰাম 7 বছৰ হৈছিল 7 ইয়াৰ্ছ ৰানিং হৈ আছে আজি এবাৰ প্ৰথমবাৰ আমি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিল টিম কাৰ্বি আংলং আমি তেখেতসকলৰ লগত লৈ পেলাই আমি এই প্ৰগ্ৰামটো কৰিব পাৰিছোঁ আৰু আপুনি যিটো সুধিছে যে মানে কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ কিমান ৰেছপনচিবিলিটিছ আছে তেখেতসকলৰ যথেষ্ট ৰেছপনচিবল আছে আৰু লগতে আমাৰতো হিল পিপল কালচাৰেল ফৰাম এটা হৈছে যে নন পলিটিকেল অৰ্গেনাইজেশ্যন প্লাছ নন প্ৰফিটেবল অৰ্গেনাইজেশ্যন কিন্তু আমি ভাবিছিলোঁ যে এটা প্লেটফৰ্ম ক্ৰিয়েট কৰা যায় য'ত নেকি এই জাতি জনগোষ্ঠী কাৰ্বি আংলঙত বসবাস কৰা তেখেতসকলে যে প্লেটফৰ্ম এটা পায় তেখেতসকলৰ ভইচ দিবলৈ আৰু লগতে কিবা ইনকনভিনিয়েঞ্চ যদি তেখেতসকলে ফেচ কৰি আছে যদি তেখেতসকলৰ ৰিপ্ৰেজেণ্টেশ্যন কাউন্সিলত নাই তেনেহ'লে মানে এই প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰাই আমি এই কি বুলি কয় তেখেতসকলৰ ইনকনভিনিয়েঞ্চেছ যি আছিলে এইবোৰ মানে আমি প্লেচ কৰিব পৰা যায় বুলি পেলাই আমি এটা চিন্তা লৈছোঁ ঠিক এইধৰণে যেতিয়া আমি 2016 জানুৱাৰীত আমি এটা প্ৰগ্ৰাম পাতিছিলোঁ 2016ত আমি প্ৰগ্ৰাম এটা পাতিছিলোঁ এই সময়ত আমি এটা ডিচিশ্যন লৈছোঁ যে আমি কাৰোৰ পৰা আমি কি বুলি কয় আৰ্থিক সহায় নলৈ পেলাই আমি সংগঠন হিচাপে কৰি যাম বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু আমি আহি পেলাই আজি কাৰ্বি আংলং অটোনমাছ কাউন্সিলৰ পৰা আমি বহুত সহায় পালোঁ আৰু এই প্ৰগ্ৰামখন আমি আজি পাতিবলৈ আমি সক্ষম হৈছোঁ আৰু ঠিক তেনেধৰণে হিল পিপল কালচাৰেল ফৰামে এটাহে কথা ভাবিছিল যে ইণ্ডিজিনাছ পিপল মাজতেও বহুত আমাৰ সংঘাত হৈ গৈছিলে কিন্তু এই প্লেটফৰ্মৰ দ্বাৰা আমি মাতিব পাৰিছোঁ যিমান আমাৰ ইণ্ডিজিনাছ ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন আছে আৰু লগতে নন ট্ৰাইবেল পপুলেশ্যন তেখেতসকলক আমি মাতি পেলাই আমি আমাৰ প্লেটফৰ্মত আনিব পৰা হৈছোঁ কিয় বুলি ক'লে মানে আমি শান্তি বুলি ক'লে মানে খালি আমাৰ আগতে কৈ গৈছে যে শান্তি বুলি ক'লে মানে খালি আমাৰ ট্ৰাইবেল ইণ্ডিজিনাছ পিপল বুলি নহয় আমাক সকলোকে শান্তি লাগিব আৰু ন্যায় বুলি ক'লে মানে সকলোকে ন্যায় লাগিব সেইবাবে আমি এই হিল Karbi Anglong Daldalip and Pradeep Rongpha report Biswanath Karbi Live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Duarbagori Karbi Gospel Artist Society tumpen kaipholang so picnic house along kicheng si Karbi Gospel Artist Society ke sengpon. Kidamtang pai che kloni pha inkoy arni lakha inkoy ratrok Duarbagori constituency ke parlo kaipholang so picnic house along Duarbagori Karbi Gospel Artist Society mate thihek ben DKGAS tumpen kichengsi Duarbagori Karbi Gospel Artist Society ke sengpon. Bangso along Duarbagori Karbi Gospel Artist along Lunse Pol Lunse Pichetong Dunsi Duarbagori Karbi Gospel Artist Society arpumate ang hoiche pakpondo. Labang so Duarbagori Karbi Gospel Artist Society ke sengpon along arpumate ang hoiche bakpon lake Samson Togbi Meipu Relipson Rongpi Dun Meipu Jonah Singh Phangcho Kongchun Bang Prisi Teron Pi Rapchun Bang Phi Markson Rongphar Bidisar Khonsing Langli Treasurer Binson Singnar Publicity Executive Member Nilipson Ingti Serlima Rongpipi Rensing Tokbi Sonia Hansepi Cleared Up Langnepi Puan Hendo
labang so apit may Samson tok bi pen ningje pona tengke kedam tangar nian ke nilitum Karbi Anglong Gospel Artist Society abangke Central Committee along si dodun bomlang bonsita non puthot nilitum duar bagori Karbi Gospel Artist Society abangke cheseng pon thudedlo puta ningje pon lapen labang so ke seng pon along bang inkoira pho an bak chetong ji puta than pachini pon Kardo, akiro pilonar tum nilitum lang si tongpot lapen nilitum apan karju pot nian karju pastami nian ke Samson taubi nilirong kedulamara. Adalah Pini lah jual bagari Karbi Gospel Artist Society lah so alam dekat itu lah nanti tum nak cingwai cingsai lah. Nilitum kacingwai pon binong man kelalo kedam tangan man nilitum na Karbi Gospel Artist Society lagi Central Committee man nilitum do bom lah. Tetapi ni man ke nilitum lah jual bagari hawar jat dia committee staff hawar amai staff dukon den ang nilitum cingrum tang ko dukon tin ang participate pon. Nanti Pini lah so cetong long sekolah sepi kuan bak cetong tu. Nilitum Pini kado ibang korapo nito iba. Lah jahat man ke kisu tadu laten monule kampen che dialogue man stong ni sami dulu. Kante lale tumla dual bagore elun se posa dela ma Pini ke cetong eke. Nun se pulun se pi laten dun tok bang tum sai delo. Kardo, nilimen Jonas Singh Hancho. Nili itu lakin dalam orang. Non na bila so Pini lah kopi aku sih. Nilitum Pini dah Karbi Gospel Artist Society. Itum dah gawar bagui aro Pini sila dong so kacingrum cenglo. Itum kita tangar li nilitum Karbi Anglong Gospel Artist Society Biswanath dolo nasi angkang pilo lagi. Sta gawar bagui angkang long tami itum ta Setiap pokhet kenang ko Pini apor program lason itum Gospel Abirta ke mia program do prote itum kacing rumah kenang sot ba itum kacarap tentang kenang sot pathapon sing itum Pini dak Karbi Gospel Artist Society do barbaguri aro pen seng pon long abang soro ke seng long niti phan ke dak General Secretary Arpus ini phan raten jong pon long. Kante Pini la da kopi piar putong kecebak pon bamone. Itu marfu cibak pon kele hello maipu lapen dun maipu lapen kalau kongchun bang lapen rapchun bang lapen BD sar mate advisor lapen dihin bang RPC cebak kolong lapen pongdong kenang atau makan bang ke aku ni members mate bicara rapet je pan aku lapen si cejong kolong. Karbi Anglong Kaziranga pen Rovelson Rongpi report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha. Kirmi Sub Center Hemsang Mandet. Nijang Karbi Anglong Lakhasir Kep Amreng Constituency arlo jirikindeng angkang pialong Kirmi mate Mirjeng Langso Sub Center mate segachilang Hemsang Mandet. Sonsi hadak arat doan labang so sub center mate se kachilang hema phante bok heradim se chelang long popura ning chepat hedam bonta non ke hemsang pe mandet khangjang lo lapen hadak doan hormu hortar lapen inghap khirkian ta karlo cholaplo se kelanga bang mate doctor ke doke aphialam lo ahem ta kiru thupo bonsitame non BJP Rachariya song mate Karbi Anglong Autonomous Council ke thekiding atumke me long rat ka chingrum ong muchotlote Karbi Anglong atok anu ta kaching thura varsa nang pipo se kachilang ahem pen danglok me lang towar antanang palela popura lamchak chipipon ringti bonsitame labang so lamchak pen masap ta kaching bara viderason lasinonamat labang so sub center asa hema phanang kachilang akinang so ahem kim thuthedet puason alam tave bonsitame non ke ahem kim tangdet pen aphinang chilang thuthedet abangke nangli tum BJP Rachariya songatum nongno kachi jochiplang detpo sarlam theki puason si mesente nangro po heno dakte honthe po puason man detpo lasi nangli tum prabjin pen nang kachilang abang akinang so Karbi Anglong jirikindeng pen plenty crow report Biswanath Karbi live. Tangte nona duntu Abirta le nonang tonpen arjuponik tha.
Cancer ke so cholong lok pen a jok ke so da bang phu babu tok bi pen kerap ka cho hang. Patumi pai cheklo ni phai inkoi ra isiar ni lakha inkoi ra trok duar bagori MEC constituency ke parlo lang parpan hemari rong pia me kar babu tok bi ajer ding kloi pen cancer ke so cholong pen a jok ke so da bang phu babu tok bi pen kerap ka cho hang. Lason se ke so da bang phu babu tok bi pen chan pon a tenke labang so cancer ke so cholong ke ajer ding kloi pen no labang so ke so ka chelang iji aphan tangka poisa cholong thek the da jok chelang I thek the dat lo bonsita nona phiong ke so nang bat ong che theklong si sai jok je ke theki dinga tuma phan kerap chu hang nang kok lo puta ning je pon lapen ke so chelang ji aphan ta longle phelang marat mareng a picho jor de ji aphan ta avedara jok dowai imuta chonam I thek the dat lo Lasi Duarbagori local MAC mate Karbi Anglong Autonomous Council Education EM Richard Tok Bia Phansita chuning rilo mate kerap chu hanglo nili ki sungdera jok nangrap vek thapusi chuning ripon So na an ni ding hoi hoi lang si fugarte la pena ko so bom ma koi thong ki kang pai tu ko dam imu deman dam di dam sik sa thei ta man ni hem ma jok ta ve no ya còn tin là mà hình như tay nó đang cái ham cái điều đó nó em nó tập cái được trong thì bắt tin tháng tao bây giờ nó Enten nali. lòng lý là về phải làm phải tháng là phải từ lý cái mà tháng kia là được cho lý cái mà em xin khám được cho không đi khám thì nên lý Prabjin penarap thapusi nali chuning rilo gadi. Nali men che thani ma. Nali men ke babu tan Ke nali korti. Lubin tan Nali formal man thamal lagi. Karbi Anglong Kaziranga pen Rovelson Rongpi report Biswanath Karbi live Tangte nona duntu Abirta le nonang ton pen arjuponik tha Dongka mukam rong sopia long BJP asong atu mass joining program ameke pamanpon Nijang Karbi Anglong arloke do dongka mukam rong sopia long West Karbi Anglong District Committee ame Phurodip rong hang patirpi pona me long Bharatiya Janata Party BJP asong atum Bithungreng Thama constituency Hamren constituency Rongkhang constituency Socheng constituency La constituency plia long ke do kapre ga song atum Congress ASDC APHLC asong penche osi Pini pai cheklo ni phai inkoi rahini arni dongka mukam rong sopia long mass joining program amekang ni ke paman pon long chepa ogdunlo Lapen halapu aluhi sar pocho phapang jangpon CEM Dr. Tuliram Ronghang MLA Dorsing Ronghang MLA Rupsing Teron MLA Bidya Singh Ingleng EM MEC atum ta chetong dun pen me ingsam jin pen pachun pon ringti Suri ke thomra aphai ke bangnar kep nona phialis ke ban pen lasi doamla lapen ke Rongkhang lapen ke ham Socheng lapen hamren lapen bithungta bangnar ke bagdo SC pen lasi latung mangke matha kirla lo je monsam donangji lapen kaching thura mo donang lapen jara sayang denyong si pichunji pusita hemprek pen chenglok aga sayang deng ta pichunji purata government si pichunji sarkar si pichunji lasi government ke do party ke lake central government ta BJP state government ta BJP aben Karbi Autonomous Council ta BJP lahai ma tha kela selang tung tame puthot BJP along si pinike nang klem nun po si pini bang suri ke thomra bangnar keba phai atum ki pini nang join Karbi Anglong dongka mukam pen Promesh Terang report Biswanath Karbi live Tangte Pini Abirta laan pen sikang ton pon iglo la sikado kawe phanta kurwang thu la pen do me thakmi